muri Kivu y'Amajyepfo. Murabizi ko ari naho FARDC ku munsi w'ejo yagabye igitero gikomeye Karundura cya Sukhoi 25, indege itari isanzwe imenyerewe mu rugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero byatumye nyine urugamba rumera nkaho ruhinduye isura, ndetse benshi baravuga ko ibintu byabagiye kurushaho gukomera cyane, cyangwa se urugamba rwaba rugiye kuba imberenge. Ndakubwira rero ko ibintu byifashe. Hari itangazo kandi mu gihe bimeze bityo M23 yamaze gushyira hanze, cyangwa se yashyize ahagaragara ibwira cyangwa se yihanangiriza ubutegetsi bw'Kinshasa binagendanye n'ibiganiro biri kuba i Geneve mu Busuwisi bigomba guhuza M23, ndetse kandi abayobozi ba M23 bakaba bamaze no gukora urugendo rwerekeza i Geneve ahangaha mu Busuwisi kuganira n'abayobozi ba leta ya Kongo cyangwa se ba leta ya Kinshasa. Aha ku ruhande rwa M23 cyangwa se M23 hamaze kumenyekana abazitabira bino biganiro, ndetse bamaze no gukora urwo rugendo, ariko ku ruhande rwa leta ya Kongo ntabwo turamenya impamvu kuko abayo yabagize ubwiru cyangwa se hataratangazwa amazina y'abazitabira y'abagomba kwitabira bino biganiro by'i Geneve mu Busuwisi. Ubundi ni ibiganiro bigomba kubera mu Busuwisi kubera ko byari bisanzwe bibera i Doha muri Katari, ariko muri iyi minsi murabizi ko mu burasirazuba bwo hagati hari intambara ikomeye cyane ihanganishije Israel na Iran, ndetse kandi akaba arimo na Amerika. Bityo rero biriya bice byo muri za Katari bikaba biri kugenda bishegeshwa n'ibitero bya Iran, ndetse kandi n'intambara muri rusange. Byatumye rero ibiganiro byimurirwa cyangwa se bijyanwa i Geneve, ariko bitavuze yuko muhuza we yahindutse n'ubundi aracyari Katari. Reka rero tuze tukubwira uko byagenze n'itangazo M23 imaze gushyira ahagaragara. Ubona ko ibintu bikomeje kugenda bijya ku rundi rwego. Ese bino biganiro biraza gushoboka? baraza kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo badakoze ibiganiro? Biraza kugenda gute ko ibyo batangaje ubona ko bishobora kuba byahinduye ikintu? Hari amakuru yandi mashyashya avuga ko Joseph Kabila ngo yaba yatawe muri yombi. Ese yatawe muri yombi hehe? Byabereye hehe? Byakozwe nande? Arashinjwa iki cyangwa se ninde wamutaye muri yombi? Ibiro byose turaza tubishyire ahagaragara, cyangwa se ukuri kwabyo tukubwira uko byagenze. Nta mufitiye ukuri kwa nyako mu by'ukuri. Hari amakuru yandi kandi tuza kukubwira yerekeranye n'ubundi n'imirwano ikomeje kubera mu bice bigiye bitandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo, ariko no muri Karehe naho hakomeje kugenda humvikana amasasu, nubwo nkubwira ko hari igikorwa cyangwa se igitero gikomeye cyane cya M23, ariko kandi hari n'andi makuru atandukanye ari kubera muri eneo zitandukanye cyangwa se mu bice bigiye bitandukanye ibisanzwe biberamo urugamba cyangwa se imirwano muri rusange. Hari kandi amakuru yerekeranye n'imirwano hafi y'umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira umaze iminsi cyangwa se igihe wararikuwe n'abarwanyi ba M23. Murabizi yuko bawurekuye bavuga bati turashaka yuko haba ibiganiro kugira ngo tuganire na leta ya Kinshasa. Ibiganiro ndetse muri iyi minsi murabona ko bari bongeye kubigarura kugira ngo baganire, ariko kuva M23 ivuye muri mujyi wa Uvira n'ubundi umutuzo ntiwigeze uboneka mu bice bihakikije cyangwa se mu misozi hacungamiye za Mitamba, za Kabunambo. Mwagiye mwumva ibyaho za Ruvunge, za Kirungwa, hafi rwose ahantu hatari kure cyane y'umujyi wa Uvira mwagiye mwumva intambara yaho uburyo yagiye irota. Ubu rero ikindi kintu cyongeye kwatutumba kandi gikomeye cyane, ibigaragaza ko nibyo nahoze nkubwira ku munsi w'ejo mvuga nti nyamara iyi ntambara cyangwa se urugamba rugiye kuba rubisi nkuko byari byifashe mu gihe M23 rwanaga na leta ya Kongo n'abambari babo hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. Muzi imirwano ya za Masisi, muzi imirwano ya Rucuru, muzi imirwano ya Nyiragongo, muzi ifatwa ry'umujyi wa Goma uburyo byagenze. Anyamara n'ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo abona ko rugiye kuba rwaba rukomera cyane. Ndakubwira rero ibyo mu mujyi wa Uvira ko nabyo byongeye gusubira irudubi, kubera ko hari igikorwa kiri gukorwa n'ingabo ziganjemo iza FDNB no kuvuga iz'u Burundi, ziganjemo aba FDLR, hakaba harimo Wazalendo bose ko bakabaye baba FDLR bose, za mayimayi zose ko zakabaye rwose. Ubanza harimo na za zindi bita ngo ni mayimayi Mazembe, za Nyatura, zose mwumve ko zamaze kugenda zikusanya zigashaka gukora igikorwa gikomeye cyane ku barwanyi ba M23. Ndakubwira ko bimeze hano hafi no mujyi wa Uvira. Hanyuma turaza kunyarukira mu yandi makuru ari kugenda avugwa mu karere. Hari byatangajwe na wa mugabo General Muhoozi Kainerugaba, akaba ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, akaba kandi ari n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF. Uyu yari amaze iminsi asetsa abantu cyane rwose ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, kubera ko mu bihe byashize yatangaje ko ngo yifuza kuba yafasha Israel mu ntambara bahanganyemo na Iran, kandi ko ngashaka kohereza ingabo nyinshi cyane kugira ngo babe bafasha igisirikare cya Israel kwivuna umwanzi ari we Iran. Yanavugaga ko ngo ari kwihanangiriza Iran
Irani ngo niyibeshya nyuma yo kumva amagambo iye ikaza kugaba ibitero muri Uganda akayo kazaba gashobotse ngo Uganda izakorera Irani ibyifundo ikorera ibivuzo cyangwa se nyine bazahura n'ibibazo bikomeye cyane. Ibiro byatumye abantu benshi bagenda batanga comment cyangwa se bavuga bati se ibyo umugabo batangaza ababitekerejeho bimeze bite cyangwa se niko politike ikinwa. Ubu rero hari magambo amaze gutangaza kandi nayo wakumva ko atangaje cyane kubera n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se ikomeje guhanganisha Israel na Iran, aho Israel ikomeje kugenda ifatanya n'umufatanyabikorwa wayo cyangwa se two twakita nk'umubyeyi wayo ariwe Amerika. Murazi ko bari batangaje ko hagiye kuba agahenge k'ibyumweru bigera kuri 2 batarwana nta sasu rivuga cyangwa se nta misire ikoreshwa hariya mu bice bigiye bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati. Ariko badakeye kabiri rwose mu ijoro ryaho ry'uwo munsi hahise humvikana ibitero bikomeye cyane karundura bya Israel na Amerika kuri Iran, nayo isubiza mu mbaraga zikomeye cyane umujyi wa Haifa iwuhindura umuyonga. Byose byahise bisubiza ibintu uridubi kugeza ubwo uyu munsi hari andi makuru mashya nza kukubwira mu kanya gatoya yerekana ko urugamba ahubwo rwaba rwabaye urugamba. Hari byatangajwe rero na Amerika mu kanya kashize byerekeranye n'ibi biri kubera mu burasirazuba bwo hagati kuri iyi ntambara. Ntuze kujya kure, reka dutangire kuri aya makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru avuga ko M23 yaba rwose yihimuye cyane. Ni amakuru tugezeho kano kanya ko hari ibitero bikomeye cyane yagabye mu gice cyitwa hariya ku Imikenke ku Murambya, hakaba kandi rwose ibice bikikije n'utwo duce n'ubundi hafi naho ku Ndondo aho FARDC nayo imaze iminsi igaba ibitero by'amadrone asanzwe. Akaba ngo M23 hagabye igitero gikomeye ariko cyane cyane ikaba yashigeshe ahantu bita ku Murambya. Ibitero byanagiye bigera ahandi hitwa za Rukwete, aho hose ngo ikaba yahagabye ibitero cyangwa se yahakoze operation ikomeye mu ijoro cyangwa se mu gicuku cyake mu ijoro ryakeye. Aha ngo muri operation yakoze biravuga ko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta Kongo FARDC biganjemo Wazalendo n'Abarundi baba bahasize umutwe ari benshi, nubwo kugeza ubu ngubu nakubwira ngo imibare nyayo ni iyi ngiyi. Hari bitangazamakuru bitandukanye byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo byagiye bivuga ngo hapfuye abantu 13, ibindi ngo 33, ibindi ngo 17. Kugeza ubu ntabwo navuga ngo hari imibare nyayo yabaguye muri iyi mirwano. Ikiriho cyo nuko amakuru agaragaza ko M23 yabakoreye agatendo gakomeye cyane cyangwa se yaba yakinagije izi ngabo zo ku ruhande rwa leta Kongo ku buryo ngo barwanye basubira inyuma cyangwa se barwana icyo twita kurwana kinyuma abenshi muri bo bakaba bamaze guhunga urugamba. Aha rero mu bice rwose bya za Mikenke, Mirambya, aha hose ngo M23 agiye ihakora icyo twakita nk'isuku ku buryo kugeza muri aya masaha nta muzarendo wapfa kuhabona ahacara cyangwa se ahatambatamba gusa. Sorry, reba umunota uze kubikuramo ku munota wa 8 ku munota wa 8 amasegonda 10 kadukomeze. Gusa ikiriho cyo nuko M23 yakoze igikorwa gikomeye cyane muri ibi bice muri rusange. Ariko nanone amakuru agaragaza ko nubundi nubwo ku munsi w'ejo hari amakuru yatangajwe bavuga ko ngo igice cyo ku Ndondo cyose ngo cyaba kirimo abarwanyi ba M23 na twirwaneho, ariko amakuru ngiye angeraho namaze gutohoza neza cyane nuko ibi ngibi bidafite aho bihuriye n'ukuri. Ahubwo nubundi igice kimwe kiracyarimo M23 na twirwaneho, ariko ikindi gice kirimo uruhande rwa leta Kongo FARDC n'ababambari babo, harimo FDLR, harimo Wazalendo, harimo Abarundi FDN bunyine ndetse n'abandi bafatanya ukorwa basanzwe bafatanya. Nukuvuga ko igice cyo ku Ndondo ubundi kirimo ibice bibiri cyangwa se barakigabanya. Aha rero M23 icyo nakubwiraga cyo nuko mu kugaba bino bitero ku Murambya n'ahanga za Mikenke, amakuru avuga ko yarimo yihimura ku bitero bya Skuyi 25 FARDC yakoresheje igaba ibitero ahitwa Iminembwe. Iminembwe ni ahantu FARDC ikomeje kugenda ikoresha indege cyane. Ngiye nakomeje no kugenda mpabaza abasesenguzi vuga ni se ahangaha Iminembwe hahishe iki cyangwa se harimo iki gituma FARDC ikoresha imbaraga z'umurengera igakoresha amadrone nkaho bidahagije. Noneho ikaba yongeye ku munsi w'ejo yarakoresheje indege mu bwoko bwa Skuyi 25. Ubundi izi ndege yakunze kuzikoresha cyane mu bice bya za Masisi ndetse na hariya Igoma ubwo barwanaga cyane mu urugamba rwanarangiye M23 ifata umujyi wa Goma. Izi ndege zo mu bwoko bwa Skuyi zakoreshwaga cyane n'abacanshuro zikanakoreshwa n'abasadek bafashaga ubutegetsi bwa Kinshasa kurwanya M23. Kuri ubu ngubu
bazinze utwabo bagataha nyuma yo kubona ko urugamba rutaboroheye na gatoya. Aha rero iyi ndege mu bwoko bwa Su-25 Iminembwe yaje gutungurana cyane igaba ibitero ahangaha rwose ku buryo abaturage baho banahumbanganye cyane, ibyaratumye M23 isohora itangazo yihanangiriza ubutegetsi bw'i Kinshasa ivuga iti nubwo tugiye kujya mu biganiro by'i Geneve n'ibyaduha ariko biri kubera i Geneve, ndetse tukaba twamaze no kohereza abayobozi bacu kuko ndaza no kukubwira mu kanya gato amazina yabo yo ku ruhande rwa M23 ati ntabwo bikuyeho ko tutishimiye na gatoya ibiri gukorwa n'ubutegetsi bw'i Kinshasa gukomeza kugaba ibitero ku baturage b'abanyamurenge cyangwa se abaturage b'abasivile b'inzira karengane bagapfa, kuko n'ubu ngubu ibitero bya SCOI M23 yo itangaza ko harimo ababiguyemo b'inzira karengane b'abaturage b'abasivile, ikavuga ko rero kugeza ubu bitagaragaza icyizere mu biganiro bagiyemo, ndetse benshi batangiye kuvuga ko ibiganiro rwose bishobora kuba byasubira inyuma. Hari navuze ko abayobozi ba M23 nubwo bamaze kujya mu rugendo rwerekeza i Geneve basubira gusubira inyuma, bashobora kugaruka badakoze ibintu biganiro bitewe n'ibikorwa bya leta Kongo n'igisirikare cya FARDC bari gukora hariya mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko Iminembwe. Reka tutarajya muri byinshi cyangwa se ku yandi makuru, tubanze tugaruka kuri iyi nkuru ya Joseph Kabila. Hari amakuru avuga ko ngo Joseph Kabila yaba yatawe muri yombi. Ubundi iyi nkuru yatangiye kuvuga ku munsi w'ejo mu gitondo rwose, ngewe nabanje no kuyibona ndavuga nti reka tubanze dukore itohoza tumenye ibyayo. Ni amashusho yari yashyizwe ahagaragara agaragaza Joseph Kabila yatawe muri yombi, ubona ko rwose yafashwe n'abashinzwe umutekano bo ku ruhande rwa leta Kongo, bavuga ko ngo yamaze gufatwa kandi ko ngo yagiye kuhita agezwa i Kinshasa byihuse. Bavuga ko rero bamufatiye hehe, bavuga ko bamufatiye i Lubumbashi. Ahangaha i Lubumbashi rwose mu murwa mukuru twavuga w'intara ya Katanga, bituma rero ngo bahita batangira kumukoresha ingendo zo kujya i Kinshasa kugira ngo ajye guhatwa ibibazo bigendanye n'ibyo amaze iminsi ashinjwa n'ubutegetsi bw'i Kinshasa ngo byo gukorana na AFC M23 mu mirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ngo no guha inkunga abarwanyi ba M23 ko muranabizi ko hashize iminsi hacicikana amakuru avuga ko ngo M23 iri guhabwa ibikoresho n'ibindi birwanisho bikomeye cyane ngo bihabwa n'uyu Joseph Kabila, kandi ko ngo asanzwe n'abaha ubufasha burimo n'ibigendanye n'amafaranga n'ibindi bigiye bitandukanye bose bakenera, kuko uyu mugabo yigeze kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asimburwa na Tshisekedi uri kuyobora uyu munsi, bityo rero bakavuga ko afite ubushobozi bwose bushoboka ndetse n'amafaranga menshi, kuko hariya muri Kongo rwose umuntu wagiye ku butegetsi usanga yarigwijeho imitungo myinshi cyane. Bavuga ko rero imwe mu mitungo ye rwose yagiye ayigabanya ayiha abarwanyi ba M23 kugira ngo bakomeze guhashya ubutegetsi bwa Kinshasa, cyane ko we igeze gutangaza avuga ati kuba navugana nabo muri AFC M23 nta gitangaza kirimo kuko ndi umunyekongo, kuba naba mu gice barimo nta gitangaza kirimo, avuga ku byo kuba ari igoma, ati kuba kandi ko nahabwa amakuru nabo cyangwa se ngiye nkayabaha nta kibazo na kimwe mbibonamo kuko itegeko nshinga rirabinyemerera. Ibi rero Kinshasa yayibonye nkaho rwose ari gutangaza ko bari gukorana byeruye kandi ko bishobora guteza akaga ubutegetsi bwa Tshisekedi, bityo rero bagatangira kugenda bamushyiraho ingenza kugira ngo bakomeze kumukurikirana bya hato na hato. Ari nayo mpamvu aya makuru yaramaze iminsi atangazwa yuko ngo yaba yatawe muri yombi. Icyakora cyo amakuru maze kumenya yangezeho nuko ibi ngibi ari ibihuha atari byo. Ukuri ni ukwiherero, ukuri nuko kugeza ubu ngubu amakuru agaragaza ko ibi byakozwe muri bwa buryo bita ngo artificial intelligence cyangwa se AI, nuvuga ngo baragiye beditinga cyangwa se batunganya amashusho neza cyane, barategura cyangwa se amafoto, barangije bafata Joseph Kabila rwose bamufata nkaho yatawe muri yombi, ariko ari uburyo nyine bwa AI. Ariko kugeza ubu rwose amakuru namaze kumenya cyangwa se namaze kwakira nuko itabwa muri yombi rya Joseph Kabila atari ryo, ntaho bihuriye n'ukuri. Kugeza ubu rwose akomeje kwidegembya ameze neza cyane, yibereye igoma hariya mu mujyi ugenzurwa na AFC M23. Impamvu rero yo kuba nakubwira yuko ibi ntaho bihuriye n'ukuri, kuko yaba abareberera Joseph Kabila ntacyo bitangajeho, yaba ubutegetsi bw'i Kinshasa ntacyo bwabitangajeho, ndetse n'uwari we wese ufite aho uriye n'imitegekere yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo yatangaje kwitabwa muri yombi irya Joseph Kabila. Aho rero niho nahera nkubwira yuko ibingi rwose bidafite aho bihuriye no kuri muri rusange. Hanyuma andi makuru kandi aragaragaza ko mu ijoro ryo ku itariki yo ku munsi w'ejo tariki nyine 11 rishyira mu gitondo cy'uyu munsi
ahagana saa sita z'ijoro nk'uko iyi nkuru ibivuga, abaturage bo mu mujyi wa Uvira bongeye gukangurwa n'urusaku rw'amasasu rwinshi cyane rwose. Bavuze ko bumvise ibiturika bamaze iminsi batumva, kuko batangaje ko ashize nk'amezi agera muri 3 batumva ibiturika nk'ibi ngibi. Aba rero bakaba ari abo mu mujyi wa Uvira bongeye gukangurwa n'urusaku rw'amasasu rwumvikanye mu gace ka Murongwe. Ubundi ahangaha rwose ni rwagati mu mujyi neza neza wa Uvira, abahazi barahumva cyane. Aha rero kaba ari agace kaherereye werekeza cyangwa se ugana ku ruhande rwa Kasenga. Icyateye rero uku kurasana cyangwa se icyateye ibiturika ntabwo kiramenyekana cyane kugeza muri aya masaha, ariko byongeye gukaza impungenge cyangwa se byongeye gutera impungenge n'inkeke z'umutekano muke umaze igihe ugaragara muri uyu mujyi uherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Niyo mpamvu nakubwiraga ko ibiri kubera hano muri uyu mujyi wa Uvira nabyo bishobora kwerekana yuko ibintu byagiye kongera guhindura isura, kuko hari n'abatangaje bavuga bati se yaba ari M23 iri kwereka Kinshasa yuko ihari kandi ko uyu mujyi usubiramo, yaba ari Wazalendo se na babambari babo baba bari gutera ubwoba M23 ko nayo iri mu nkengero zaho kugira ngo yumve ko yava hafi ahangaha ikerekeza kure. Ibi byose ntabwo haramenyekana ukuri kwabyo, ariko byose byagiye bitangazwa n'abasesengura cyangwa se abacungira hafi ibera hano muri uyu mujyi wa Uvira cyangwa se muri iyi mirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibaye rero mu gihe Uvira igenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC muri iki gihe, nyuma yuko M23 ihavuye igatangaza yuko yavuye kugira ngo ihe umwanya inzira y'ibiganiro cyangwa se itange agahenge, bityo leta ya Kongo nayo ibe yagira icyo yibwira, hanyuma nayo ibe yagira ibice runaka irekura cyangwa se igabanye kuba yagaba ibitero. Ariko kandi M23 atangaje ko nubwo yabigenje itya, leta ya Kongo ntacyo yibwiye, ahubwo yakomeje kugenda ikaza ibitero byayo, noneho itangira no kuzanamo amadrone cyangwa se za ndege zitandukanye, kugeza ubwo uyu munsi iri gukoresha na Sukhoi 25, ibintu biteye ubwoba cyane abo ku ruhande rwa AFC M23. Aha rero hahise ingabo za leta ya Kongo FARDC, hajyamo Wazalendo, hajyamo ingabo z'Urundi za Neva FDLR nyine, hajyamo n'abandi bambari batandukanye bafatanya mu kurwanya M23. Ariko bo hahise banatangaza ngo M23 yahavuye kubera ubwoba, ngo nayo mpamvu yavuye ejo bundi za Rubero, nayo mpamvu yavuye Warikare, ngo yatangiye kugira ubwoba cyane, ngo niyo mpamvu iri kugenda isura inyuma. Ariko ibyo M23 iri kubakorera hano za Karehe za Rumbishi, ibyo iri kubakorera rwose hariya muri groupement kari agace baherutse gufata niba ari Cunguti sinibuka neza, aho hose bigaragaza yuko barimo bibeshya cyane. Aha rero umutekano ukomeje kuba muke cyane rwose hano mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zaho, aho abaturage bavuga ko ubwicanyi, ubujura n'ibindi bikorwa by'urugomo bikomeje gufata indi ntera kuva M23 yarekura uyu mujyi. N'ubundi abaturage bahanga bakomeje kugenda batakamba bavuga bati se M23 yagarutse hano ikaba ariyo ihagenzura, bavuga bati aho igenzura nka za Goma, nka za Sake, aho ngaho za Masisi, aho igenzura nka za Bukavu, abantu baho bararyama bagasinzira, ariko twebwe hano Uvira nta kugoheka ntaki. Niyo tugize ngo turambitse umusaya dukangurwa n'urusaku rwa Wazalendo, aho usanga ibingi biteje umutekano muke. Umutekano wa Uvira rwose watangiye kuzamo ibibazo bikomeye cyane nyuma yuko ihuriro rya Alliance ya Kongo M23 rivuye muri uyu mujyi rwose. Icyo gihe ari ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2026 nibwo yavuze ko ivuye muri uyu mujyi kugira ngo habe habaho agahenge, ariko kandi na leta ya Kongo ibe yahagarika ibitero bityo baje mu nzira y'ibiganiro. Nubwo biganiro batangiye kujyamo hano i Geneve mu Suisse, ariko kandi urabona ko icyizere cyabyo cyabari gike cyane. Icyo gihe rero benshi mu baturage bari bafite icyizere ko ubutegetsi bwa leta ya Kongo n'ingabo bafatanyije bashobora kuba basubizwa umujyi ku murongo, nabo bakaba batanga ituze n'umutekano, wenda bakagendera ku byo M23 nayo ikora Igoma na Bukavu n'ahandi hatandukanye. Ariko kandi ntabwo ariko byagenze, bakomeje kugenda bahutazwa. Nyamara rero kuva icyo gihe kugeza uyu munsi rwose ibintu byarushijeho kugenda biba bibi cyane, bizamba aho kugira ngo byakemuka. Raporo zitandukanye n'ubuhamya bw'abaturage bigaragaza ko ibikorwa by'ubwicanyi bikomeje kwiyongera hano mu mujyi wa Uvira, kandi ko rwose bigendana n'ubujura, ubusahuzi n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa, cyane cyane mu masaha y'ijoro, aho abantu bicwa mu buryo butandukanye cyangwa bagaterwa n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro biganjemo abaturuka muri Wazalendo. Mu gihe ubuyobozi bwa leta ya Kongo bukomeje gushimangira ko buri gukora ibishoboka byose mu mutekano ugaruke, bamwe mu baturage bo muri Uvira batangiye kugaragaza kutanyurwa, bavuga ko nta cyizere bagifitiye ingabo za leta zibacungira umutekano muri iki gihe. Hari abavuga ko ahubwo nubwo AFC M23 ari umutwe urwanya ubutegetsi mu bice ugenzura, haba hari umutekano ugeranyije naho leta ya Kongo igenzura, bityo ko bakeneye ko haza M23 ikaba ariyo igenzura bino bice byo mu mujyi wa Uvira nk'aha ngaha Murongwe.
Ibi rero biratuma hari abatangiye gusaba ko iryo huriro ryagaruka rwose, bakavuga ko byabafasha cyane kongera kubona nibura agahenge cyangwa se bakaba baryama bagasinzira nk'uko abandi baturage bari mu bice M23 igenzura barimo batekanye cyane. Aha rero bigaragaza ko rwose ibya Uvira nabyo byagiye kongera gukomera cyane, kuko arabavuze ko ibi ngibi ari ibimenyetso by'uko haba naho hagiye kongera kuba isibaniro. Ntabwo ari rimwe kabiri humvikana amasasu, ariko ibyabaye mu ijoro ryakeye byateye ubwoba cyane abaturage hangaha muri rusange. Ikindi rero nakubwira nuko nubwo bimeze bityo kugeza ubu ngubu rwose kuva ku itariki 13 kugeza ku ya 17 Mata 2026 intumwa z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'izihuriro AFC M23 zigomba guhurira mu biganiro by'amahoro mu Busuwisi i Geneve. Umuhuza rero muri biganiro wa leta ya Kongo na M23 akaba ari Katari, niwe wasabye Ubusuwisi kwakira ibiganiro byari bisanzwe bibera i Doha muri Katari bitewe n'intambara ziri kubera hariya rwose ihanganishije Israel ndetse na Iran, ndetse na Amerika nayo ikabifasha Israel mu guhangana muri iyi ntambara. Hanyuma rero kuri uyu wa 10 nibwo ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko ibiganiro bigomba kubera hariya hatari mu mujyi wa Geneve, ko nta ruhare Ubusuwisi buzabigiramo kandi ko abahagarariye Katari bazabyitabira bakoresheje video conference. Umujyanama wihariye wa perezida wa Amerika mu bijyanye no bufatanye na Afrika Masad Bolse n'umuyobozi wungirije mu butumwa bw'amahoro mu bw'umuryango w'abibumbye muri Congo MONUSCO ushinzwe ibikorwa Viviane Van de Pelle bazitabira bino biganiro, nibo bazabahari rwose. Hanyuma rero kandi binateganyijwe ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se k'ibiyaga bigari ukomoka muri Zambia Mubita Luwaberwa nawe azitabira ibiganiro. Ku ruhande rwa AFC M23 ibiganiro bizitabirwa n'abantu 6 bayobowe n'umunyamabanga uhoraho wayo, uyu nguyu yitwa Benjamin Mbonima, ni usanzwe yitabira ibiganiro nk'ibi ngibi, ariko bazitabira ku ruhande rwa leta ya Kongo ntabwo yigeze batangaza, nagira batangaza kugeza ubu ngubu. Kugeza ubu rero benshi baravuga bati se ibiganiro bizatanga icyizere ukurikije ibiri kubera ku mirongo y'urugamba. Reka tujye mu yandi makuru. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yongeye kuri koroza, yongeye gusetsa abantu cyane ku mbuga nkoranyambaga, kuko yatangaje ko yiteguye kohereza muri Israel ingabo zibarirwa mu bihumbi 100 zo kurinda kiriya gihugu cya Israel gikomeje guterwa na Iran. Avuga ati rwose yewe ndizeza Israel ko ngiye kuyifasha kandi ko bizahindura urugamba kandi ko rwose tugomba kurutsinda cyane tugatsinda Iran. Umuhozi rero mu butumwa yanditse kuri X yavuze ko ari ugomba kuba ayoboye ziriya ngabo, ati niteguye kohereza abasirikare ba Uganda ibihumbi 100 muri Israel kandi ninjye uzabuyoboye izi ngabo rwose. Rero byatangiye kugenda bisetsa abantu cyane bavuga bati si uyu mugabo ibye byo biteye bite ko akomeje kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Uganda yafasha Israel. Nyamara rwose mu bihe byashize yanatangaje ko ngo Uganda ngo yagabweho igitero cy'ikoranabuhanga. Benshi batangira kuvuga bati se ni Iran imukozeho bimeze bite, ariko kandi nta kuri kwabyo kuziye kugeze kwishyirwa ahagaragara. Mu gihe kandi Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Vance yageze Islamabad muri Pakistan ahateganyijwe ibiganiro by'ubuhuza hagati ya Amerika na Iran bigamije guhagarika intambara. Biteganyijwe ko aza kwitabira ibiganiro na Iran ari kumwe n'intumwa idasanzwe ya Perezida Trump Steve Witkoff ndetse na Jared Kushner. Yabwiye rero abanyamakuru ko yiteguye ibiganiro, ariko ko Iran negerageza kugorana Amerika itari bubyihanganire, bityo ko n'ubundi intambara iri bukomeze. Rero byongeye gusubiza inyuma cyangwa se byongeye gutera impungenge. Reka rero mbashimire cyane, mukomeze kugira ibihe byiza mwebwe mukunda mukurikira ibiganiro tubagezaho, mukore subscribe, mukande like, mukande share, ubundi amakuru yacu rwose abagereho 5 kuri 5 umwanya ku mwanya.